Ndabatumiye mwese muri iyi nkuru idasanzwe itugezeho muri kano kanya hano kuri Iris TV ndetse na Iris News. Amakuru atugeraho ni amakuru y'ibyishimo, navuga ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa Congo ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda. I Doha muri Qatar hateraniye Bwana Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ahuye mu buryo budasubirwa nk'uko byemejwe n'igihugu cya Qatar. Yahuye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bahurira ku kibazo gihangayikishije isi, by'umwihariko kano karere dutuyemo muri rusange, kugira ngo bakiganireho. Umwami wa Qatar ariwe Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani niwe wabahuje. Ni igikorwa cy'indashyikirwa cyakiriwe neza mu mpande zombi. Abanyarwanda hirya no hino n'abakongomani hirya no hino ku isi batunguwe n'itangazo ryashyizwe hanze n'igihugu cya Qatar. Reka tuze tubigarukaho ku buryo bwimbitse. Ni mu gihe ibihano byari bimaze gushyirwaho umutwe wa M23, byari bimaze kwibuza kuganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo abantu babonaga basa nkaho batakaje icyizere ku bijyanye n'ibiganiro bizagirwa hagati ya Kongo na M23, ibiganiro bizatanga amahoro n'umutuzo, ariko nanone bikagira inyungu ku mpande zombi, by'umwihariko n'igihugu cy'u Rwanda kibangamiwe n'umutekano uri mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo. Reka rero tubanze twibande ku itangazo ryashyizwe ahagaragara ndetse na Katari ku nkuta zose zitandukanye. Abanyarwanda batunguwe no kumva yuko perezida Antoine Felix Tshisekedi yahuye na perezida w'u Rwanda. Bamwe batangiye kubiteramwo blague, bavuga yuko perezida wa Kongo yaravuze ko azahura n'u Rwanda mu ijoro gusa. Ibyo reka tubireke, sibyo byatuzinduye. Perezida w'u Rwanda, dukurikije itangazo ryasohotse, ngiye kugerageza gushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda uko rikurikirana. Qatar iragira ati bitewe no gushyira imbaraga mu bihe biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, Repubulika ya Kongo ndetse na state y'u Rwanda, barakomeje bagira ati na state of Qatar, igihugu cya Qatar cyabashije guhostinga cyangwa se kwakira inama i Doha kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 18/2025. ni inama yatendinzwa cyangwa se yitabiriwe na Highness cyangwa nyiricyubahiro umwami Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Emir, ndetse ikaba yakiriye perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nk'uko bikomeza kugaragazwa n'iri tangazo, rikomeza rigira riti abakuriye zino guverinoma zombi bahawe ikaze mu gukomeza gutsindagira cyangwa se mu byavuzwe i Rwanda ndetse na Nairobi. Ni process ya Nairobi ndetse na Rwanda mwese muzi, mu biganiro byagiye bibaho mu buryo bwo guhuza ibihugu byombi, nicyo bagarutseho. Ndetse kandi nk'uko bakomeza babivuga, baragira bati bagende kandi barebye no kuri joint cyangwa se ihura ryabayeho hagati ya EAC ndetse na SADC mu nama yabereye i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, yakiriwe na perezida wa Tanzania, ariko by'umwihariko yari inama yari yatumijwe na perezida wa Kenya, ari nawe kandi uhagarariye EAC. Hanyuma rero iyi joint yagarutsweho yabereye Dar es Salaam, banavuga yuko kandi mu byemejwe ku mpande zombi ndetse bari mu byo guhagarika intambara byavuzwe muri izi nama zombi. Ibi ngibi nibyo byagarutsweho ndetse bigomeza no gutsindagirwa hano i Doha muri Qatar mu buryo kugira ngo bishakirwe umwanzuro, ndetse hanatsindagizwa ruko hemekazwa gahunda ya Rwanda ndetse na Nairobi. N'ubundi process niyo bemeje yuko izakurikizwa kugira ngo amahoro yongere agaruke muri kano gace, by'umwihariko kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongere ibane neza n'igihugu cy'u Rwanda, ariko n'ikibazo cya M23 gikemuke mu buryo burambye. Bakomeza bagira bati Paul Kagame rero ndetse u Rwanda na perezida Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashimiye cyane
byimazeyo Doha cyangwa se Qatar yabahuje muri kino gikorwa, kandi bakomeza bashimira bavuga yuko uburyo bakiriwe ndetse n'ibyo baganiriye bitanze imbuto nziza cyane mu nama bakoze. Ni inama igiye gutanga umusaruro nk'uko bitsindagizwa n'abayobozi b'ibihugu byombi. Emir wa Qatar rero ndetse nawe yashimiye ndetse byimazeyo ibihugu byombi, ndetse avuga yuko icyizere bamuhaye ndetse na confidence bubatse hagati yombi aribyo bizatuma Kongo ejo hazaza izagira amahoro mu buryo bw'ibiganiro nk'uko bizakurikizwa nk'ubu byanatangiwe nk'uko twabivuze haruguru. Ni inkuru navuga yuko yakiriwe neza mu matwi ya benshi mu bakomeje gutanga ubutumwa bw'uko batunguwe na kuno guhura kwa bano bayobozi bombi, ariko nanone bikemezwa yuko cyari ikintu gikwiye kuko Afurika igeze igihe cyo kugira ngo yicare gikemura ibibazo byayo, hatajemo inyungu z'abanyaburayi, hatajemo uruhare rw'abanyaburayi kuko nabo bafite ibihugu byabo n'amareyiniyo yabo bahuriramo. Afurika kuba yaterana ikemeza imyanzuro ikaza kurengwaho n'abanyaburayi ni ibintu bitagaragara neza. Igihe kirageze ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iy'u Rwanda byicare hanyuma bikemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, kandi birashoboka. Ibiganiro rero byakomeje kwinangirwa cyane no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rimwe na rimwe hakazamo za kidobya, ubundi hakazamo ibintu bisa nkaho bitsikamira ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi. Igihugu cy'u Rwanda kikanga kwitabira rimwe na rimwe muri Rwanda. Uyu munsi Qatar yabikoze, si ubwa mbere rero Qatar igira uruhare mu bibazo birimo u Rwanda mu guhuza n'ababururwanya. Muribuka yuko no kugira ngo mu minsi yashize Rusesabagina abashe kuba yasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagizwemo uruhare rukomeye na Qatar. Qatar ifite umubano mwiza cyane n'igihugu cy'u Rwanda, bafitanye n'imishinga itandukanye irimo n'ikibuga cy'indege cya Bugesera ndetse n'indi mishinga mu bufatanye na Rwandair n'ibindi. Yagize uruhare ndetse yafashe iya mbere kugira ngo kino kibazo gikemuke mu mahoro. Ni mu gihe kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaramaze gufata uruhande rw'ibihugu by'Uburayi, by'umwihariko igihugu cy'Ububiligi. Bivugwa yuko cyari cyamaze no kohereza zimwe mu ntwaro n'ibikoresho byakwifashishwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo itsinsure isubize inyuma M23 yaganaga warikare, ndetse binavugwa yuko yaba irimo isatira ibirombe bifitwemo inyungu n'Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu byo muri Western country. Ese ibi biganiro tubyitegemo iki? Amatangazo avuye hagati y'ibihugu byombi turahategereje, twumva icyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaza kuri bino biganiro, twumva icyo Repubulika y'u Rwanda iri buvuge. Ku mirongo ya telefone yo bwanjye ku giti cyanjye nagerageje kuvugisha umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda bwana Alain Muku, byabashije kudukundira, ariko amakuru ariyo yose yagera hanze ajyanye n'imyanzuro itangajwe mu bwombi n'ibihugu byombi byose turaza kugenda tuyakurikirana. Tubasabye kudukurikira mu makuru ndetse n'ibiganiro tubategurira hano kuri Iris TV na Iris News. Imana Rwanda ikomeze barinde. Nge wagezaga inkuru ni Jado Tuyishime. Bye bye.